Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Sukta mandashkapika mana pakta nikunchu aychapi wañuchinallata, shungupi wañuchinatapish harkarinatami riman. Ashtawan kay mandashkapika rimakunpishmi shuktikunapaq kawsayta cuidankapak ñukanchik allitij kawsana kashkata, shuktikunapaq kawsaytaka cuidana, harkana, wakichina kashkata. Shinallataq ñukanchik Diosta riqsishpa tijka huyanakushpa kawsanatapishmi rimakun, ñukanchikta llakichikpi chukrichikpipish paykunata perdonana kashkata Cristo Jesús ñukanchikta imashina perdonashkashina. Pasun imanalla huyak Dios bendeciachun pagi kikinkuna chaskishkamanta acompañashkamanta kayachaykunapika rikushpa shamunchikmi chunga mandashkakunamanta kunanka sukta mandashkata rikushun kay mandashkapika ishki shimikunallami ama wañuchinkichu nishka kawsayta mana kichuna kashkamanta kay mandashkapika ñukanchikman rikuchinmi ñukanchik prójimota imashina huyana kashkata ñukanchiktaka animachinmi alli kawsachun responsable kachun shuktikkunawan Sinallatik rikuchikunmi kay mandashkapika ñukanchikka perdonanata ministishkata. Kikinpa wakinpi sinchi chukashka mayjanta perdonana, kikin mana perdonashkamantaka, kikinpa kawsaypika ima llakikunatatik charishkanki apashkanki, mana kashpaka shuktik runakunawan apanakuypika imashinatik kashkanki. Wañuchinamanta rimashpaka rikuytukunchikmi ishkilaya yuykunata, shukkunaka paykunatik yuyarishpami aqllankuna yurinkuna imamanta wañuchinata, shuktikkunaka mana yuyashpa accidentemanta wañuchi tukunkuna. Chaypakmi Diospak shimi Bibliapika mandashkakunata churarka. Kallaripika rikushun Éxodo capítulo 21, verso 12-14 pi wañuchikkunamanta kayshina mandashka. Mayjanpi shuktajkunata chukrichishpa wañuchiktaka paytapish wañuchishka kachun. Kallari yuyka kaypika mayjan shuktajta wañuchishka kanami kan. Chay mandashkami kan. Shinapish verso 13 pika ninmi hasta unpish mayjantaka Diostaj kawsayta kichuna kashpa ima tukuchun sakillapi manapish yuyashka wañuchinga chari. Chashna mana wañuchina yuywanta wañuchikkuna maypi mitikukrinataka
ñami hipata willasha. Rikuitukunchik shuk accidente manta. Shuktikunata wañuchikpika rimakun pakatukuna mitikuna tiana kashkata. Verso 14 penin. Mayhanka shuktawan fiñarishpa wañuchina yuillatak purikushpa wañuchinga chari. Chasna wañuchiktaka ñuka altar huchupi mitikukpipish hapishpa wañuchingitak. Rikuitukunchik kaypi ishkilaya mandashka tiyan. Kallaripika rikuitukunchik ninmi mayhanpi shuktikunata wañuchikka wañunatik kashkata. Kutin rikuchinmi mayhankunaka mana yuyashpa su accidente manta wañuchitukunkuna. Génesis capítulo 4 verso 8 pi rikuitukunchik Caín paypak wawki Abelta wañuchishkata. Pay kikin yurirka, fiñarishka manta, llakichirka, sugrichirka, inkitarka y wañuchirka. Chayhipami Caínka paypak wawki Abeltaka chagraman haku nishpa pusashpa rirka. Paykuna ña chagrapi kashpami Caínka paypak wawki Abeltaka makashpa wañuchirka. Capítulo 9 verso 6 penin runakunata ñukaman riqchaqtamari rurarkani. Mayhanpi shuktak runata wañuchiktaka paytapish hapishpa wañuchinga kunami. Diospak mandashkami kan. Shuktikunata wañuchikkunaka wañuchishka kana. Chay mandashkami tiyarka. Shukmi kan paykunatik agllashpa paykuna fiñarishkamanta shuktikunata wañuchina. Chaykunaka wañuchishkatik kanakarka. Chay mandashka ukupimi chay punllakunapika kawsarkakuna. Shinapish ñukanchikka yuypi charina kanchik kawsayka ya Dios kushkami. Kawsaypak dueño kay ya Diosmi. Salmo 139:13 pinin kanmi ñuka cuerpotaka rurarkangi. Ñuka mamapak wiksapi kanmi wañachirkangi. Jeremías 1:5 pipish rimakunmi mandak Dios ñukanchikman kawsaytakuq kashkata pay dueño kashkata. Mandak Dioska ñukataka kashnami nirka. Manari kanpak mamapak wiksapi wiñachishpami kantaka ña rikushkata charikurkani. Manaraq wacharikpimi kantaka ñukallata servichun aksarkani. Kantaka tukuy llaqtakunapi kawsaqkunaman ñuka imanishkata willaqtami rurarkani nirkami. Ya Diosmi dueño ñukanchik kawsaypaqka kan. Ashtawan rikuitukunchik Deuteronomio capítulo 32 verso 39 pipshninmi ñukallami Diostaq kani. Kunanka kankunallatak rikuychik. Pishuktak Dioskuna mana tiyanchu. Ñukami kawsayta kichuni. Ñukami kawsayta kuni. Ñukami chukrichini. Ñukallataqmi alliyachini. Ñuka makimantaka pimana kichuy tukunchu. Diosmi dueño kan kawsaypaq. Diosmi dueño kan kikinpaq ñukapaq. Chaymanta pishuktik mana kawsayta kichuy tukunchu. Ñukanchikpish shuktikkunapaq kawsayta mana kichuy tukunchikchu. Ya Diosmi dueño kan. Ashtawan 1 de Samuel 2:6 pipshninmi mandak Diosmi kawsaytapish wañuytapish kun. Payllataqmi Seulmanpish kachan. Payllataqmi chaymantapish llushichin. Rikukunchikmi kawsaypak dueñoka ya Dios kashkata. Paymi kichunga. Mana shukti runakuna mandak Diosmi kawsaypak dueño. Ñukanchikpak dueño. Chaymi hintikunaka mana kawsayta kichunakanchik. Y chaytami rikukunchik. Diosmi ñukanchikman kawsayta kun. Paymi dueño kan. Job 1:21 pshninmi ñuka mamapak wiksamantaka ruchullatakmi wacharirkani. Ruchullatakmi ashpamanka tigrana kani. Mandak Diosatakmi kurka. Mandak Diosatakmi kichun. Mandak Dioska allinishka kachun nirkami. Mandak Diostami allinishpa hatunyachishpa kawsana kanchik. Números capítulo 35 pimi rimakun ashtawantik ya Diosatik mandashkakunata churashkata mayhan accidente manta wañunchikpi imashina runakashkata shinallatik paykunatik shungupi fiña kashkamanta shuktikunata wañuchishkamantaka imata runakashkataka wañuchina yuyuwantak kashpa wañuchishkataka mana chashna kashkata tukuy Israelkunapak ñawpakpi tapunga kama wañukpak familia paytapish ama wañuchichun chay pueblopika paka tukuchunkuna. Rikunchik kaytami rimakun verso 17 manta uriman. Shuk wañuchik runata accidente manta mana kashpaka paykikin wañuchishkata manari yachachashpaka shuk lugartami charirkakuna chaypi paka tukuchunkuna. Verso 12 y verso 13 pi rimakun Levitakunaman kushka sukta pueblokunaka wañuchikkuna pakatukuna kachun kungichik nirka. Mandak Diosataqmi accidente manta wañuchikkuna mitikuchunka shuk lugarta churarka. Kutin shukti gentikuna paykunatik fiñarishpa makashpa chukrichishpa wañuchikkunaka wañuchishkataqmi kanakarka. Maypi mitikuna mana tiyarkachu. Chasnatak ruachunka mandak Diosataqmi mandarka. Verso 22-23 nin mayhankunaka ima mana allita rurana yuyita mana charik imamanta mana fiñanakushkallapish kankachari shina kashka kashpapish
Mayjantaka thangaskallamanta wasikukpi wañungachari. Mana kashpaka imata sitakuspa mana rikuskamanta paypa hawapi sitangachari. Mana kashpaka rumita sitakuspa mana rikuskamanta paypa hawapi sitakpi wañungachari. Chasna manapis wañuchina yuyiwan kashpa kungayllamanta wañuchishka kakpika tukuy Israelkunata nanakuspa imashina chay wiñi tiyashkata tapuchunkuna. Israel pueblopika kay mandashkatami charirkakuna y chaytami katikkuna karka paktachikuna karka. Chaymi kay punllakunapish ñukanchikka yuyaypi kawsanakanchik maypi trabajakushpa imata ruakushpa ñukanchik mana yuyashpa accidentemanta shuktikunapaq kawsayta kichungapaq yuyaypi kawsashun tukikuna. Shinapish chaykanmi kan tawka gentikuna kay punllakunapi paykunatik churichikunkuna wañuchikunkuna tawka gentikunata. Kay mawka testamentopi rikuytukunchik makanakuykuna tiyashkata y chay makanakuykunataka Diostik mandarka shuktik llaqtakunawan makanakuchun wañuchikrichun nishpa. Primera de Samuel capítulo 15 pi rikuytukunchik Saulta mandashkata wañuchichun kay Amalecita gentikunata. Shuk punllami Samuelka Saultaka kashna nirka. Mantak Dioska pay akllashka Israelkunata hatun mandak kachunmi kantaka aceiteta umapi churachun ñukata kacharka. Chaymanta kunanka mandak Dios imalla nishkata alli uyay. Tukuyta mantak Dioska kashnami nin. Amalecita kunataka Israelkuna Egipto llaqtamanta shamukukpika ñampi harkashpami makanakurkakuna. Chaymanta paykunataka llakichikrinataqmi. Chasna kashkamantaka ama llakishpa tukuykunata wañuchigri. Shinallatak imalla charishkakunatapish tukuy chingachigri. Qharikunatapish warmikunatapish wawakunatapish kunanlla wacharishka wawakunatapish tukuykunata wañuchingitaq. Shinallatak wagrakunatapish ovejakunatapish camellukunatapish burrukunatapish tukuyta wañuchingi ninmi nirkami. Shinanikpimi Saulka Telaim pueblupi soldadokunata tandachishpa yuparka. Israelkuna puramantaka chakillawan purikkunaka 200,000 soldadokunami tandanakushka karka. Judá llaqtamantaka 10,000 runakunami tandanakushka karka. Shinapi Saul runaka Dios manapish mandashkatami rurarka. Dios mi mandashka karka tukuykunata wañuchichu. Verso 8pi imatiktukun. Ñami shashpaka Agag shuti hatun mandaktaka prisomi aparkakuna. Kay shukkunataka tukuykunatami espadawan wañuchirkakuna. Rikushun ashtawan kay parlashkapi verso 13 manta 23 kama imatami nin. Chasnanikpimi Samuelka Saulpagman rirka. Saulka Samuelta rikushpaka mandak Dioska kanmanka allikunata kushka kachun pay mandashkataka paktachimunimi nirkami. Chasnanikpimi Samuelka kan Diosta kazushka kakpika imanishpatak ñukan rinrinmanka wagrakuna ovejakuna wakariku uyarikunri nirka. Chasnanikpimi Saulka kanta mandak Diosman kushpa rupachingapagmari ñuka soldadokunaka Amalekkunapag ashtawan alli wagrakunatapish ovejakunatapish apamurkakuna. Ashtawanpish ima shuktaqkunataka tukuytamari chingachirkanchik nirka. Chasna nikukpiragmi Samuelka upalla kay mandak Dios kunantuta ñukaman imallata nishkata willasha nikpi Saulka willawaylla nirka. Chaymantami Samuelka kashna nirka. Kanka kambak yuypika yangalla runa kashkatami yuyarkangi. Chasna kakpipish kantaka mandak Dios akllashka Israelkunata hatun mandak kachun churashkamantami tukuy Israel llaqta ayllukunata mandakungi. Chasna kashkamantami mandak Dioska kantaka chay mille Amalekkunata makanakushpa shukllatapish ama sakishpa tukuykunata wañuchingi nishpa mandarka. Ima nishpatak mandak Dios mandashkataka mana kazushpa chay mille runakunapakta hapishpa kichumurkangiyari. Chasna rurashpaka mandak Diospa ñawpakpika millaytamari rurashkangi nirkami. Chasnanikpimi Saulka kashna nirka. Ñukaka mandak Dios mandashkatapish pay imallata rurangi nishkatapish paktachirkanimari. Chaymantami hatun mandak Agagtapish preso apamurkani. Shinallatak Amalekkunatapish tukuykunatami wañuchirkani. Ashtawanpish ñuka soldadokunallatakmi tukuchinallatak kashkataka ashtawan alli wagrakunatapish ovejakunatapish akllashpa apamurkakuna. Chaykunataka kanta mandak Diosman kushpa kay Gilgal pueblopi wañuchingapagmi charikunkuna nirkami. Chaymantami Samuelka kashna nirka. Mandak Dioska paymankuna kashkata kushpa tukuy rupachikpipish animalta wañuchishpa kukpipish pay imalla nishkata kasukpi shinaka kushikuna kashkatachu yuyangi. Carnero wirata kushpa rupachinapag randika mandak Dios mandashkata chay yuyaylla kazunamari ashtawan alli. Payta mana kazunaka adivinukuna rurashka milli runakuna shinallatakmi payta qhariyanaka
ruaskalla Dioskunata kungurishpa millayta rurana shinallataqmi. Chashna rurashpa mandak Diosta mana kasushkamantaka paypish kantaka hatun mandak kanamanta llukshichikrinmi nirkami. Ashtawan rikuytukunchik kay parlashkapi imashinami katin verso 32 manta 35 kama. Chayhipami Samuelka amalejkunata hatun mandak agaqta kayman pusamuychik nirka. Ñakayaqpika agaqka ñukaka llakinayaqta wañunamantaka kishpirinitaqmi yuyashpami kushikushpa Samuelpaqman huchuyamurka. Ashtawanpi Samuelka kashnami nirka. Kanka kambaq kikin espadawanmi achka wawakunata wañuchishpa achka warmikunata wawa illaqta sakirkangi. Chashna kashkamanta kambaq mamapish chay warmikuna shinallataqmi sakiringa nishkawanmi Samuelka Gilgal pueblopika mandak Diospaq ñawpaqpi agaqtaka mirgata fitishpa wañuchirka. Chayhipami Samuelka Rama pueblopi kay paypaq wasiman tigrarka. Shinallatik Saulpish Gabaa llaqtapi kaq paypaq wasiman tigrarkallami. Mandak Dioska Israelkunata hatun mandak kachun Saulta churashkamantaka achkatami llakirirka. Samuelka Saulmanta llakirishpa wakakushpapish ñamana kutinka payta rikunaman rirkachu. Rikuytukunchik imashina ya Dios llakichirka. Ñukanchikka tukuytik mana entenditukushunchu. Ñukanchik ñutku ñukanchik wika fichilla ashallami kan tukuytik ya Diosmanta entendingapaqka. Ya Dioska tukuyta hatunmantaqmi kan y payka hatunmantak kashkamanta pay aqllashka pueblo tatawkakutin llakichirka huchamanta millaymanta. Y chayta rikuytukunchik achkakunata wañuchirka nitukunchik. Yaku willupi tawkakunami wañurka. Noé paypaq familiallami kishpirirka. Shinallatik Sodoma Gomorra llaqtapipish rikuytukunchik Dios llakichishkata. Ya Dioska rupachik nina shinami kan. Shinallatik ya Dioska huyaq llaki alli shunqu mana mitsami kan. Chaytami ñukanchikka rikuna yurina kanchik kawsaq Diosmanta. Ari chikan punllakunapimi kanchik. Chay punllakunapika mandashka ukupi kawsarkakuna. Kunan kay punllakunapika mana chay tiempopichu kanchik. Ya Dioska achiktami mandashka karka Amalek llaqtapi imalla tiyaqtaka tukuyta wañuchina kashkata. Kay punllakunapish ya Dios kikinman ñukaman imata mandaqpi ya Dios mandashkakunataka mana ñukanchikka yurikunachu kanchik. Imatik alli imatik mana alli. Kayta rushpaka imata hapishun kutin kayta mana rushpaka imatatik mana hapishun. Mana chayta ñukanchik yurikuna kanchik. Ya Dios mandashkakunaka mandashkami kan y chaytaka ruana paktachina cumplinami kanchik kazunami kanchik ñukanchikka. Achka kutin ñukanchikka alli yurikunchik. Kazushun mana kazushun. Kazushpaka imatatik hapisha mana kazushpaka imatatik hapisha. Chaykunata ñukanchik yurikunchik. Ñukanchikka ashtawanpish ya Dios mandashkakunata charinchikmi Diospaqshimita chaskishun krishun ama ñukanchikka kazushun mana kazushun nishpa imata yurikushun. Dios mandashka kaqpika kikin ñuka paktachinami kanchik. Ya Dios mandashkakunataka ñukanchikka kazunami kanchik. Chinashpaka kay sukta mandashka ama wañuchinki nishkataka rikuytukunchikmi wakinkunaka paykunapa kikin yuymanta munaymantami shuktikunata kawsayta kichunkuna wañuchinkuna. Kutin shukkunaka accidentemanta wañuchitukunkuna. Chaymantami ñukanchikka alli yuyaypi kawsana kanchik. Ñukanchik shuktikunapaq kawsayta mana kichunachu kanchik. Ashtawanpish shuktikunapaq kawsaytaka ñukanchikka cuidanami kanchik. Rikunami kanchik ama llakichinkapaq. Ama shuk accidentemanta shuktikunata wañuchinkapaq ñukanchikka yuyaypimi kawsana kanchik may trabajopi kashpapish. Kay punllakunapi ashtawan chay delincuencia rikuytukunchik. Wañuchikunkuna paykunapaq kikin munaymanta shuktikunata. Paykunalla katishun nishpa mana sakishun nishpa shukti grupukuna katichun chay pandillaskunamanta rimashpa. Shinallatik solteritakuna mana wawituta charishun nishpa sushunkuna. Shuktikunata fiñashkamanta wañuchinkuna. Terrorismo tukuy chaykuna kay punllakunapi uyakunchik. Kutin shuktikunaka kasiklla sumaq kawsayta mashkashkamanta kikinllatik micharishkamanta maqanakuykuna imapi policíakuna ima paykuna micharishkamanta shuktikunata wañuchinkuna. Shinakaqpipish kayta ñukanchik yuyaypi charishun. Mana pakta kanchu ñukanchik físicamente shuktikunata mana wañuchinalla. Ashtawanpish ñukanchik shunqupimi phiñana yuyi hayak yuykuna tiyaytukun shuktikunawan. Chaytami llukshichina chaytami laduyachina kanchik ñukanchik shunqumanta. Kishpichik Jesucristoka ashtawan hawaman apan nitukunchik. Achkakunami nirkakuna chay punllakunapi Jesuspaq tiempopika ñukanchikka pita mana wañuchishkanchikchu. Ñukanchikka allikunami kanchik. Ñukanchik makikunaka mana mapayashkachu. Mana yawarman mapayachishkanchikchu ñukanchik makitaka nirkakunami. Mana ñukanchikka pita wañuchishkanchikchu nirka. Chashnakaqpipish apunchik Jesucristoka kay mancharina shimikunatami riman. Ashtawan karumanmi rin nitukunchik.
San Mateo capítulo 5 verso 21 manta 26 kama kaitanin. Kankunapaq ñawpa yayakunataka ama wañuchinki, mayhanpish wañuchiktaka juezpagman apashpa hatunta llakichishka kankami nirkami. Chaytaka uyashkankichikmi. Kunan ñukaka kankunataka kashnami nini. Pipish mayhanta fiñaktaka juezpagman pushashpa hatunta llakichishka kankami. Pipish mayhanta upa muspa nishpa rimaktaka tananakushka mandaqkunami huchachishpa hatunta llakichinka. Pipish mayhanta fiñarishpa millay shimikunawan hamiktaka ukupacha ninaman kachashka kankami. Chaymanta kanka Diosman imata kunkapaq altarman apamushpaka kanpak wawkiwan llakirinakushkata chaypi yuyarinkichari. Chayta yurishpaka Diospakman kunkapaq apashkata altar ñawpaqpi sakishpa kanpak wawkiwanraq alli tukukrinki. Chay washaka apashkata Diosman kunkilla. Mayhan kanta demandashpa juezpakman apaqpika ñanta rikushparaq paywan alli tukunki. Kan mana chashna rurakpika juezpakman kanta chayachikpi juezka soldadutami kanta karcelpi churachun kachanka. Kanka tukuy dibita kutichinka kama chaymantaka manatek llukshinkichu chashnatagmi kanka. Kay hawa ashtawan achikpi churankapaqka Apóstol Pablo pish kay shimikunatami riman Efesios capítulo 4 26 manta 27 kama. Imamanta fiñarishpapish ama ima mana allita rurankichikchu. Ashtawanpish amarq tutayaqpi alli tukunakuychik. Diablo kankunapurapi yaykurichun ama sakichikchu. Kikinpish ñukapish fiñarishkanchikmi. Shinakaqpika kayka rimakunmi fiñarishpaka ñukanchik shuktikunata wañuchina shinallatik kashkata. Shinallatik rimakunmi Eclesiastes 7:9 pika imamantapish ama hawalla fiñarinkichikchu. Chawankunallami chashna fiñarinkuna. Kikin ñuka harkarinata yachanakanchik ama chawankuna kashun. Shinallatik rimakunmi kay San Mateo capítulo 18 verso 15 pipish mayhan wawki kanta imashinapish llakichikpika mana allita rurashkataka payllawan rimanakushpa yuyachinki. Kan rimashkata pay uyakpika kanmi Diospagman tigrachinki. Allichishun, parlanakushun, yuyachishun ama ñukanchik uku shunkullapi fiñarishpa llakirishpa shuktikunawan kawsashun. Levítico capítulo 19 verso 16 nin kanpak kikin llaktapi kawsaqkunata ama washalla parlarishpa purinki. Paykunata fiñashpa wañuchisha nishpa ama purinki. Ñukaka mandak Diosmi kani. Paykunata fiñashpa wañuchisha nishpa ama purinki. Ñukaka mandak Diosmi kani. Washalla rimana ñukanchik uku shunkullapi wañurikunaka wañuchina sinallatakmi. Proverbios capítulo 16 28 pinin millay runaka fiñanakuypimi churan. Alli apanakuqkunatapish washalla parlarishpa chikanyachinllami. Capítulo 18 verso 8 pinin washalla parlarishka shimikunaka hillu mikuy shina shunkukama katikmi. Cuidarina harkarina mikanchik washalla parlana washalla rimana. Ñukanchik shunkupi hayak wikunata mana acharinachu kanchik. Shinallatik capítulo 26 20 pinin kayta yanta illakpika ninapish wañunllami. Washalla parlariqkuna illakpika fianakuypish tukurinmi. Verso 22 nin washalla parlarishka shimikunaka hillu mikuy shina kashpapish uku shunkukama katikmi. Kayta ñukanchik yuyarishun. Kikin ñuka mandak Diosta riksishpaka shuktikunata mana fiñanachu kanchik. Primera de Juan 3:15 nin mayhanpish paypa wawkita fiñaqka wañuchik runallatakmi. Mayhanpish wañuchikka wiñi kawsayta mana charishkata yachankichikmi. Kikin ñuka shuktikunawan fiñaritukunchik. Chayka wañuchik shinallatikmi tukunchik. Ñukanchik shuktikunamanta washalla rimaytukunchik parlaytukunchik. Chaypish wañuchik shinallatikmi kan. Y Dios kikinta ñukata ayudachun kaykunamanta llukshinkapaq. Manachari kikin ñuka fariseokuna shina nitukunchik pita mana wañuchishkanchikchu. Ñukanchik makika limpiumi kan nitukunchik. Shinapish washalla rimashpa, shinapish ñukanchik shuktikunaman parlarishpaka wañuchik shinallatikmi kan. Kay mandashkakunaka mana kanchu ñukanchik yuyarinkapaq paktachishun mana paktachishun. Kazunkapaq paktachinkapaqmi kan. Y chaytami Diospak shimipi rimakun kikinman ñukaman. Kay mandashkapika rikuchikunmi ñukanchikka imashina ñukanchik prójimota huyana kashkata. Ñukanchikta yuyachinmi responsabilidadwan kawsana kashkata shuktikunata cuidankapaq. Rimakunpishmi ñukanchikka perdonana kashkata. Ñukanchik shunkullapi mana wañurikunachu kanchik. Ñukanchik shunkupi fiña kanaka wañuchina shinallatakmi. Jonás 4:4 pi mandak Dios nirka kay Jonás runata chashna mana hawallata fiñarishpaka allitami rurani yuyankichu imatigari nishpami nirka ya Dios. Ñukanchikka mana chari wañuchinchik físicamente. Shinakaqpipish ñukanchik shimikunawan kayta chayta hamishkawan kayta chayta washalla rimashkawan huchachishkawanka
wañuchiqkunami kanchik nitukunchik. Chaytami rimakun Santiago capítulo 3 verso 6 manta uriman. Kazuka chay nina shinamari. Tukuylaya millayta rimarinllamari. Ñukanchik aychapi tiyaq kazuka ñukanchiktaka mapayachin. Kazuka ukupacha nina shina kashpami rupachikuq shina tukuy cuerpota mapayachin. Verso 9 pinin. Chay kazu rawantagmi ya Dios taka allimarikangi ninchik. Chay rawantagmi Tayta Dios payman rikchak rurashka gentikunataka imapish tukushka allikanman ninchik. Chay simikuna rawantag allitapish mana allitapish rimanchik. Ñuka ukikuna chasnaka manamari allichu. Shuk pugyullamanta mishki yakupish hayak yakupish mana lluksitukunchu. Ñuka ukikunalla higo yuraka aceiteta kapina granuta fukitukunchu. Uvas yurapish higo granuta fukitukunchu. Chasnallatak shuk pugyullamanta kachi yakupish mishki yakupish lluksitukunchu. Shinakakpika ñukanchik hayak shimikunapaq randika alli shimikunata kawsaytakuq shimikunatami ñukanchikka rimana kanchik churana kanchik ñukanchik rimaypika. Perdonanami kanchik shuktikunata imashinami kishpichik Jesucristo kikinta ñukata perdonarka. Efesios 4:31-32 nin. Chaymanta kankunaka tukuylaya hayak yuykunataka fiñarishpa tukuchina yuyayta kaparina kushpa rimanakunata imapish tukushka kanman ninata llakichina yuytaka sakichik. Ashtawanpish kayshuk chayshuk alli kaychik llakinakuychik. Kankunapa huchakunata Cristomanta Tayta Dios perdonashka shinallatak kankunapish kayshuk chayshuk perdonanakuychik. Utkashpa shuktiqkunawan allitukunata mashkashunchik. Primera de Juan 2:9 pinin. Mayhampish achikruspimi kawsani nishpapish paypa wawkita fiñaqka amsapiragmi kawsakun. Shinashpaka Jesucristoka mana rimakunchu físicamente wañuchinallamanta. Ashtawanpish rimakunmi kaypika ñukanchik shungupi musuqyana kashkamanta shuktiyana kashkamanta. Ñukanchik shungupika hayak yuykuna mana tiyanachu kan. Shuktikunata fiñana, shuktikunata llakichina yuyi munayka mana tiyanachu kan ñukanchikpika. Ashtawanpish ñukanchikpika Cristo Jesús hatun cruzpi imashinami perdonta mañarka, perdonarka sasnallatikmi ñukanchikpish nakanchik. Yaito paykuna imata ruwakushkataka mana yachankunachu perdonapaylla nirkami. Chayshinami ñukanchikpish shuktikunamantaka mañanakanchik. Kay sukta mandashkaka mana pakta nikunchu físicamente shuktikunata kawsayta kichunallamanta. Ashtawanpish rimakunmi ñukanchik shungupi wañuchiqkuna kaytapish. Chaymanta ñukanchikka allitaqmi kawsana kanchik yuyaypi ama shuktikunapaq kawsayta llakichinkapaq. Ashtawanpish cuidankapaq, ashtawanpish mitsankapaq shuktiqkuna llakichikuqpi shuktiqkuna kawsayta kichushun nikuqpipish. Hawapacha ñukanchik yaya Dios solopagi kanpaq mandashkakunamanta. Kaypimi ñukanchikmanka yachachikun kanta imashina huyana kashkata shinallatik kanman rikchak rurashka ñukanchik prójimota huyankapaq. Mañapanchikmi ñukanchik fiñarishkata perdonachun. Shinallatik hayak yuyayta ñukanchik shungumanta laduyachichun. Munanchikmi ñukanchik yuykuna munaykunapi shinallatik ruraykunapika kanpaq huyaytapish kanpaq llakik kashkatapishmi rikuchinata munanchik. Ayudapaylla mana huyipaqkunatapish hatunta llakishpalla kan imashinami hatunta huyashpalla perdonashkanki. Chayshinallatak shutikunata perdonashpa kawsankapaq Jesuspaq shutipi chashnakachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.